Pa, jesam, jako sam uzbuđen. Baš mi je neobično ovo i malo mi je onako čudno, ali znam se da će sve dobro proći. Teško se možeš kretati? Ne, mogu se kretati, ajmo reći, mogu doneti. Jesi optimističan kaj se tiče samog urona? Uvijek sam optimističan, tako da nadam se da će proći super i da će ispuniti sva moja očekivanja. Jel ti veseliš istraživanju naše velebne rijeke Mrežnice? Evo, to mi je jedan bio od dječačkih snova i nadam se da će mi se sad ostvariti. Mi ćemo još jedan intervju šiknuti jedan nakon. Nemaš prke, kolega, nemaš prke. When played back simultaneously on two separate systems blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Dobar dan, ja sam Josip, nalazimo se na rijeci Mrežnici, na gradskom kupalištu u Dugoj Resi. Ja sam slobodan kajakaš, bavim se kajakom i, ajmo reći, raftingom s ostalim članovima. Ovdje se nalazimo da ukažemo na očuvanje rijeke Mrežnice. Radimo kampanju u suradnji sa WWF Adria, sa KPA Vodnomar iz Duge Rese i još drugim nekim institucijama i udrugama i ljudima. Jel? Potaklo nas je to da uživamo na ovoj rijeci, da možemo ići po rijekama, pošto je Hrvatska bogata rijekama, jel? Ima i ronioca tu i planinara, a ovdje možemo u manjem broju proći na vodu. Jel? Obično za rafting treba 6 ljudi da bi se išlo, ovdje možemo nas dvoje proći. Dobar dan, ja sam Dino, vozim kajak, evo 3 godine, još se bavim raftingom, planinarenjem, znači uživam u prirodi u velikoj mjeri. Koje ste rijeke još obišli, evo, osim Mrežnice? Pa osim Mrežnice, Kupa, Korana, Cetina, znači sada sljedeći tjedan idemo na Dravu, Savu, Zrmanju, Krupu. Što se tiče zagađenja komunalnog, možda Kupa, tu kod nas u Karlovačkoj županiji, za ostali dio Hrvatske ne znam. Ali mora se reći da je veliki problem u Hrvatskoj, osim izgradnja hidrocentrala i komunalna infrastruktura koja nije, znači sve vikendice koje su uz rijeku nisu povezane sve na kanalizaciju i zna se događa da se dosta ispušta iz kanalizacije rijeke. A osim toga i znači rafting i ostale aktivnosti uz rijeke trebaju to biti bolje nadzirane, jer to većina toga na crno se radi i na divlje, tako da je to problem. Jer onda recimo sad konkretno Mrežnica i navodno dole Cetina, znači ima jako puno turista. Na Mrežnici je problem vodostaj, ali nije isto sada voziti recimo rafting i čamci koji se voze na velikom vodostaju ili na malom vodostaju, jer koliko god su oni gumeni većina i znači turističke agencije koje se bave time, problem je da su to veliki čamci i oni opet zapinju na slapovima i to onda bude problem, da se sami tim i slapove uništava. Prvo iskustvo kad sam izašao iz vode bilo je totalno nestvarno, nisam ni skužio. Kad sam bio u vodi nisam imao uopće orijentaciju, kao da sam u drugoj zemlji, na planeti nekako, kao da sam na svemiru i bilo je stvarno super. I htio bih to još jedanput ponoviti. Pa, evo ja kao instruktor koji mu je ponudio opciju da zaroni po prvi put u životu, mogu reći da se snašao iznimno dobro, čak što više za prvi puta puno bolje od većine naših članova.
E sad, obzirom da si ti to uspješno odradio svoju prvu stepenicu u svojoj ronilačkoj karijeri, mi ćemo ti za nagradu dati jednu ovakvu ronilačku kapu, da imaš za nosit, da te drugi ronioci mogu prepoznat kad se negdje pojaviš i nadam se da ovo neće stati Neće sigurno stati. Možda zahvaljujem se vama kao instruktoru, Romanu, da se tako zove, da, Romanu, što mi je pružio priliku i definitivno ću ovo ponoviti na većoj dubini. Stvarno bilo prekrasno, hvala. Ali ovaj put u žilji. Može, bilo kad, bilo gdje. To.